e ne re mmaagwe Billy le mme ba le bana ba bo ba bitsana ba re Khazi. Re ne re le masika a kwa teng yana teng pele ga ba fudugela mo Matebeleng ka ngwaga yo re a tlhokafetseng ka one. Mma Billy, Rra Billy, Ratile Billy ba ne ba nna kwa toropo kgolo ya Gaborone. Ba ne ba etela motse thata ka nako ya maikhutso, dintsho, manyalo kgotsa dipitso tsa botlhokwa ka go farologana. Billy le Mofenyi ba ne ba dirisa nako e go tlwaelana. Ke ne ke sa tlwaela Rati thata mme ke ne ke mo tsaya jaaka kgaitsadiake yo ke neng ke mo feta ka ngwaga. Danger o sala a simolola go ntshwenya ka Rati ga ke mmolelela gore banni ba bantšha ba ba mabapi le rona ke masika a rona. O sala a leka go ipela mabala a kgaka di tloga mosimane. Sa gagwe e ne e le go bogola poo yone e tsweletse ka go bopa. Matlhala a mangwe a gagwe a ne a sa njese diwetseng ke sa lemoge fa Rati a ne a sa tlhola a nna a phuthologile fa Danger a re etetse. Ke ne ka mmolelela nako nngwe Danger re le kwa setlhareng gore a fokotse. Rati ga a rate mme a nteba a bo a swa ka ditshego. Tisa kgwatere bagase monna o le se o bua 60. Sherry ele ya mfeela blind ga bua Danger. Gape ke a bo ke itshamekela fela le ene o a itse. Relax my boy, everything's at top.